Ando go ben ko pama. Jono mako honto burden faade en dolnol na population yes joni juute seeda kono en aduda en sakitora kadi andare kono wate Inshallah. en tariki Allah ya Allah barke karaji men de Amin. en neji moƴƴidi marde nde en toranike ɗum kadi kala julɗo e Allah hawrindimo e muɗum Amin. ɗo sikka na dañor ɗum tuusaten kala ka julɗo woni ka Kono tigi. ɓawa makinami woni fimon kono so ɓeyden joride ɓe anda ko ndo tere jokkude Feƴƴina goy. feƴƴine أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد haray musidɓe yulɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kala ka wawɗo wonde e hoore aduna on haray men salmini on salminago dina salminago l'islam ka page meɗen facebook lawol kisal ɗo ka juulirde meɗen masjid ibadur rahmani laken e nder bruxelles hande hiɗen wondi ɗo e mawɓe musidal ngal elhaj mouhammadou sanusi ba hara inchallahu ɗen jonnitaɓe konngol no woodi ko ɓe faala en yewtugol seeɗa tentini noon fii meɗen tentini noon fii o nokku mo nanguɗen ɗo haray inchallahu hiɗen watta mako on e sokeje moɓɓe haray alaji en mako on wattama e sokeje moɗon ko saɗi moɗon ko tooli ka page meɗen facebook lawol kisal ka juulirde meɗen masjid ibadourahmane bismillahi rahmani rahim assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi salmini on salminago l'islam onon ɓe wonɓe darde men ɗo mi salmini on salminago l'islam mi toranike en kadi Allah ɗe balɗe sappo hoorade ɗo tawti o sunnaji ko hetta o yoɓo on joddi moƴƴiri Allah yoɓo en joddi moƴƴiri kala ko wonɗen e wadde kon ko fi Allah yoɓo en joddi moƴƴiri yo Allah yoɓo en joddi moƴƴiri komi fuɗɗorta duwanagol ɗo taho ko mawɓe men dañuɓe en ɓen ko ɓen mi toranto Allah kaɓe belna ton yo Allah yaforɓe sabu annabijo Muhammadu moodi hande meɗen mari ko men daara men tawa meɗen wawi torade Allah men torano on fi Allahu ta'ala on o lanɗo wawɗo jogiɗo o ɗum ronkata yo ɓeydan en ɗe golle ɗe wonde en angude haray men jotto ɗo d'abord yomi duwanata o muhsinina ɓay ka tummodira wo heɓe noddude ɓe ɓen nasiɗo reni men jolla reni mi torki Allah yo Allah ɓeydango gandal ngal mawɓe men ɓe kadi yo Allah yafano en ɓe kono hande mi daari mi tawi e nder planète ji ɗin e nder planète on o 5 continent ka ɓeygure men nden woni wo haray Allah no waɗi considération e maɓɓe ɓay ko Allah woni lanɗo ko Allah woni wawɗo yo Allah ɓeydan en jaaho on e teddungal ngal haray kadi yo Allah waɗu barke e ɓeygureji men ɗin en ala juutinde ha kono men daara ɗo si hunde no woodi ga ɓeynande satti kono tawaɗen tawa siɗa jokki soɓe ka hawrata ko hoyi tum nokku ko hawra ko satti nokku o kadi hawra ko hoyi kono ɗe gollawol ɗo e ley konngol mawɓe men Fuuta e mawɓe men kala ka mawɗo men woni mi torani keɓe Allah jan e kisiye mi fuɗɗi ɓeydiri yo men torano Allah ɓiɓɓe amen ɓen e miññiraɓe amen ɓen e sonnaɓe ɓen neniraɓe amen e ɓiɓɓe amen suddiɓɓe golleji ko ɓe woni e wadde tawa kala ko ɓe woni e gollude ko fi l'islam mi toriki Allah yo Allah ɓantu fi maɓɓe yo Allah kadi ne gaynimɓe ko ɓe nangi kon ɗe golle min arno nde ñande ɗo min laaken wona laaken tun hande ndaare ka ƴettuɗa ɗo otowal ma yahuɗa ɗo haysi ko 5 kilo a tawa hiɗen tawa e ɓen wonɓe ka 5 kilo woni ɗon no woodi ka jooɗoɗen toroɗen Allah yo Allah moƴƴin haajuji men ɗi moodi o duwaji mawɓe men jaaɓike enen kadi Allah e ɓiɗɗi men ɓe ɓuri en waɗede barke hande men torki Allah kadi men fattiki Allah pilasiji men nangaɗi ɗin fop ɓay ko an woni lanɗo ko an woni kanko woni lanɗo kanko woni wawɗo yo Allah newnan en fof no gasra ko hande woni deuxiéme fois e jooɗagol men kadi
e nde juulirde laaken toranoɓe Allah golle wonde ɗon ɗen yo allahu taala on okkore sabu moƴƴo no ɗe golle laatra kono kon ɗume mari komin wola ko weltanagol to le 5 continent kala ko woni ɓay ala ka ballal iwrade ala komin waɗa sina innugol mo kala ka wonir ɗon hay komi arata ɗo yimɓe no hewtomi ɗina naɓoranemen ka fii ka juulirde ko wawi ɗum wokku l'islam torki Allah fattiki Allah ɓe wonɓe ƴedde ɗi mbuuɗi mum waɗa courtation ƴettaɗi nela ma adda fiyo hende o pilasi mi torki Allah yo Allah ɓeydan ɓen jawdi maɓɓe ndin yo Allah kadi moƴƴin haajuji maɓɓe ɗin woto Allah yejjuti sabu ala ko ɓuri sabu kono nde ñande mi arno ɗo mi ari ɗo ko ɗum ɗon 3 fois ñande men naatiri ɗo wo men naatira e tarawol men naɓe ha e tarawol ko ɗum ɗon ɓe siɓɓe meɗen ƴettuɓe ɓe ɓayɓe ƴetta ko kamɓe jeeyi ko ɓe ƴettani en Allah mi torki man fattiga ma yo Allah hollu en hiɗen gayni finde jaamiwre sonnaɓe wonɓe wadde sadaka waɗana ɓiɓɓe mum sadaka waɗa fi Allah ko Allah yoɓata mo waɗi fi Allah yo Allah yoɓo moƴƴereji monɗin ndi jawdi ka wonɗon e heɓude ɗon yo Allah ɓeydu ɓe yeetike men golle ko wonɗon e wadde ɓe yeetike men ko duhiɓe ɓe woni e wadde andi si innama l'islam kala won tawaɗe l'islam si innama ka moƴƴere woni o yaha o tawe moƴƴere nden ala mi torki Allah fattike Allah mo mbuɗu mum woni ɗo ha ñande innuɗen en hendike ɗo yo Allahu taala o yoɓo won tigui joddi makko ndi mo ala ɗo yo Allah okkormo ko waɗa ɗo yo Allah hollumen hiɓe noddi men ɗo harana yoɓe noddume men nayo ɓeyde koɓe noddume men duwo hino gayni ɓe gayni golle ɗe ɓe nangi ɗen alay kon ɗumen hikkitata ɗon golle ɗe nanguɗa o fanniɗe innaka ɗe gasi haray ko jejete ko fuɗɗinoɓe yo ɓeydu ɓe fuɗɗa keɓen kadi koyo waɗu min torike ngol leñol min torike kadi l'islam ɓay ko wonɗum ko leñol l'islam ngol ɗo ha ka wona ka Asie ka continent Asie wona ka continent Afrique wona ka Europe wona ka Amérique kala ka waɗowo lillahi fi Allah waɗana hoore mum waɗana yumma mum waɗana famille mum waɗana yiɓɓe mum fii ko o yaha o tawoya yo Allah okkon ɓen ɗon ɓeydana ɓe feere okkora men no ɓe ɓeydira kadi feere nden aɗa mi torki Allah fattiki Allah kanko wawɗo jogii ɗon waɗunoɓe courage seeɗa ɓe yo Allah addu jawdi no ɓe waɗira courage ko lutti ko Allah watta en nangu ko en gaynta duwaji mawɓe men ɓen e ndaari so ndaari ko kala ko fewtuɗe wiɗen hiɗen faala Allah no addande sabu Allah addan ɓeydan men o sabu fiinde juulirde gaynitoɗen ɗoɗe hara ka yaltuɗen yahuɗen wo en taway ko wonɗi golle men ɗen hiɗe marsude ɓay golle men ɗen marsi min torike taalibaɓe ɓen fop e mawɓe ɓen fop e suddiɓe ɓen fop ko wawi ɗo mi yeetade o miɗo ari ɗo joni même pas de yimɓe tato noddini yimɓe ɗi noddinelimmi o yawa ɓe kala maɓɓe no faala fiyen hendo ɗo mi torike onon ɓe enen ɓe julɓe kafuɓe kadi nene kafi baaba tawi kadi ko woni kafi nene kafi baaba kala jokkuɗo l'islam no kafi nene no kafi baaba ko nden lowre jokka ɓay noon lewre l'islam nden jokkama nene gotoɓe am e geɗalɓe amen e mawɓe amen e sewɓe amen e taalibaɓe amen e yeesoɓe amen yo Allah okkore no gayntoren fi o jaamil ɓay ɓe noddi men torki Allah ko kanko wawi kanko jogui yo Allah addan en sabu moƴƴo on yo Allah firtamo arsike ka wonɗon toon yo Allah yiiɗo ɓernde mon nden adda no wallitore no gayniren yo Allah hollen hiɗen gayni ɗo si nduɗo woni nde juuli ɗo woni nde lanni gasi e wowlunoɓe ɗo julnaynoɓe ɗo nangunoɓe fi jaamiw en fof en accande ɗo acciden nde e leñol ngol e geygol ngol e ɓiɓɓe men ɓen hara men torki Allah Allah mo kala ko muuyo tawe harano duwa tawede ɗo ɓe e waɗunoɓe ɓeyde ɓe waɗari fuɗɗe ha ñande annduɗen caabiji ɗen wattama e jungo men yo Allah addan en newende barki mawɓe men ɓen yo Allah addan en newende barki yeesoɓe men ɓen yo Allah addan en newende barki Mouhammad bun Abdoullahi yo Allah addan en newende sa yi hande fof no wulla ko yahade Makka o ɓay ko l'islam fimo wona yahede ɓay siko fi kaɓe yahugo kan ɓuuri ɗaɓɓeteyɗe muga heeɓi wo heɓawo kono hikka fof wulli ko yahade Makka ko
yo Allah udditangen ko arata yahin min toriki Allah min fattike Allah ɗo e innede ko arata hiɗe yaade makka hara ɗo koko wattete marɗe wona ko soodete Allah addu arsike o wonan ɓen sabuli ɓen gano jokkino landade en torki Allah yo Allahu taala ɓeydan karaje maɓɓe ɗen barki yo Allah ɓeydan karaje maɓɓe ɗen jangi kisiye si tawi noon ko enen fewta en faalama ɗo hande kadi min arata men jooɗo men lando mi torki Allah yo Allah ɓeydan en ballal musinina yo Allah ɓeydan on jang mawɓe men ɓen kadi yo Allah ɓeydan en jang ɓe sonnaɓe yo Allah ɓeydan ɓe teddungal mi daaray ɗo kala ka inna fi lillahi ko meɗe reni golle ko ɓoni e wadde ko kono menen du yiɓɓe gara meɗen welti si woni joni a yi mawɗo ma no golla sonnajo ma no tawa ɓiɓɓe ma ɓen no tawa ara ɓerde ma nde no waali yo Allah wallin ɓerɗe amen ɗen wallintina ɓerɗe men en fof yo Allah waɗu barke suddiɓe ɓen e gueɗalɓe maɓɓe ɓen yo Allah hokkaren taalibaɓe ɓurɓe enen ɓe wonɓe ɗo ɓen hokkoren kadi marɓe jawdi ɓuri enen kadi wonɓe ɗo ɓen newnono e moƴƴere makko nden anna e lahara mi toriki Allah fattike Allah yo Allah moƴƴin haajuji ɗi mbiɗa faala ɓisude goɗɗum ta on yaɓo yimɓe men wonan ɓe yeeso fikal l'islam ɗo ɓen si min yiwiɗo a yahi madina ka nelaɗo Muhammad sallah sallam belnaɗo a tawa hiɗen mari pilasi enen yimɓe men ɓen e siɓɓe men ɓen e taalibaɓe men ɓen hiɓe habbisa en toɓe makka ɓen ɓe yaha ɓe moɓodira ɓe waɗa reni o immoɗa ɗo naata makka yawon ka juulide Sayyidina Abubakar on tawa hiɗen mari ɗon feccere nden kadi fiw ka tawata ko enen juulnata ko enen huntoto ko enen watta piiji ɗin fof Allah mi torikema ɗi du'aji mawɓe amen jaabiɗi yo Allah ɓeydan men ɗi jaabuyeji Allah mi torikema jawdi ko wonɗen e heɓde ko yo Allah hokkoren ko waɗen anna e lahara kala ko ɗaɓɓeten kon ko ɗaɓɓete ko waɗe hakkude rabbana atina fi duniya hasanatan wa fi l'akhirati hasanatan ko ɗum wona ɗaɓɓede yo Allah hawri ndin e mum wonan ɓe yeeso ɓe yo Allah moƴƴinan en min jooɗoto hannde ala meɗen ka suudu min yiya ko muusinino moƴƴinanta yimɓe naɓaɗa yimɓe ɓe yiya kala ko humpa min jooɗoto ala meɗen ka suudu min laawol kisal ko laawol kisal laawol kisal Allah hisini on yo Allah ɓeydan on kisiye yo Allah ɓeydan on jang yo Allah ɓeydan on teddungal yo Allah ɓeydan on duuɓi yo Allah ɓeydan on kala golle ɗe nanguɗon ɗe andi si mi yawni mi andite musinina mi andita laawol kisal haɗa ko laawol kisal jogii saabije ɗe si a yimenen meɗen yalta ɗo taw an noon fof yaymen ko Allah ko ari kon kono tawi meɗen mari wakkiliɓe wawoɓe andude ɗum yo Allahu taala ɓeydan ɓen jaa hande mi daara mi tawa sonnaɓe no seeni bayana duhiɓe no seeni bayana mawɓe hino jokki masewɓe hino jokki ko on ɗum wawi ɗum ɗon koto jeyɗo e mon Allah mi tori kema ɗi duwaji mawɓe jaabiɓe men yo Allah jaabinan en ɓiɓɓe men ɓen Allah mi tori kema wayi heɓali ko nafa wonde nafa e barke fof Allah hokkoran en ɓiɓɓe men ɓen Allah mi tori kema Allah yen waalo hara ɗen waali ɓiɓɓe men ɓen no duwanade en gonɗen e duwanade mawɓe men ɓen torki Allah fattike Allah annabi Muhammad haray joni meɗen salminon lando tanala ko ɗum mari kon ɓeyda ɗo sago e ngol lawol ɗo min toro Allah min fatto Allah mo kala ɓernde mum nden ŋata ndaren ko gañtoren fi o jaami sooden ɗo heɓen ka tummodiren min daari ɗo en wawa wadde ɗo lekkol min daari ɗo otoje no wodi ka gaare min daari ɗo en wawa wadde kala ko falɗen e nokkure nde si nden ari yani hakkude men en julɓe faalaɓe ko waɗa fi lillahi hara mi torki Allah fattike Allah yo Allah newnan en no ɗo gasira yo Allah newnan en ka nanga toon fof no gasira kala ka nawɗen enen hiɗen nangi yo Allah moƴƴinan en ɗo ha kamen ha e peyji luttuɗi ɗi moƴƴina haajuji ɗi kono haray ɗo kadi min wi man jalla jikiri lillahi kala gasanan fi en gayne to haray yo Allah hokkoron ko addon ɗo yo Allah hokkoron ko addon ɗo yo Allah hokkoron ko addon ɗo Allah yo min aray ɗo ɓeyna ala hajjen hakkile ni duwagol ko tuɗino ɗon kon timmi aray men wattiti ndu muradu e sooke mum yo Allah moƴƴinan en haajuji men ɗin yo Allah dande e sikkude gayni hara gaynade ɓe mawɓe min fatinoɓe yo Allah yaafano en ɓe si ɓe yaafike ɓe ɓe yaafuduɓe mawɓe maɓɓe ɓen si ɓe yaafike ɓen kadi ɓe wattu ɗon kadi mawɓe ɓen ɓen hiɗen mari mawɓe kala ka hammuɗen hiɗen mari mawɓe yande men attino arde ɗo ari kamen tummodirte kamen juulata men luɓoto hande en luɓay ka tummodiri ka juule yo Allah waɗu barke e moɗon yo Allah ɓeydan on jaahu yo Allah ɓeydan on teddungal yo Allah waɗu barke e fay momɓe
yo Allah dande sikkude gayni hara gaynade toriki Allah fatti galle no l'islam foodino yo Allah foodiniren noon hokkoren ko faalɗen danden ko hulɗen waɗa barke fayi memɓe joni ɓaynaɓe jokkuɗami yata mi ƴetta mbuɗi kono joni meɗen hedditi résultat ji ɗin hay wonɓe wulde ɗo ɓe yo Allah ɓeydu welnude karaje maɓɓe ɗe joni noon min komi faala tawaɓe ɗo ɓe tawa kaɓa ɗo siko mawɓe men wonɓe gaɓen siko sewɓe ɓen siko sonnaɓe mo kala ko hucciri o ɓay Allah waɗi ha en nangodiri e mayre Allah ta nan heeɗi ronki konde soode yo Allah addan en jawdi ndin yo Allah addan en jawdi ndin yo Allah ɓeydan on jaahu yo Allah ɓeydan on teddungal yo Allah ɓeydan on magam yo Allah ɓeydan fayi men ɓen yo Allah okkoren kala ko falɗen okkora fayi men ɓen waɗa e jaabum joni mi accirni tami ɗuɗɗin ɗo haala ha woɓɓe mo naye ɓe mawɓen duuɗi ala kono le mi toriki Allah yo Allah waɗu barke e moɗon suddiɓe e ɓiɓɓe amen e mawɓe amen e talibaɓe amen e sayhuɓe amen yo altomo kala ka tooli yo torano men Allah yo Allah en timmi soɗugol nde juulirde Allah mi torikema Allah yo ɗum gaso kala anduɗo waɗa fi lillahi waɗana e Allah waɗana e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam no faala ko tawya mi toriki Allah fattiki Allah Allah hokkormo ko adda e ɗe jaami jeɗɗe nanguɗen fi mum o moƴƴina haajuji joni haray mi accuwa ɗo ila wondi ɗo e ustas en mi duwoto noon mi accita ɓe on tuma soɓe haala kamɓe kadi ɓe duwoto kono o waɗɗo tele jalbini ɗo no hollude Afrique fo yo Allah ɓeydango jalbede laawol kisal mi du'aniki on duuɓi ɗi yo Allah hokkoron jawdi ndi yo Allah hokkoron teddungal ngal yo Allah ɓeydu ko nde yolde nde heɓuɗo ɗo yo Allah ɓeydango yanñugol piiji ɗi nanguɗon ni moƴƴina haajuji ɗi barki allahumma rabbana atimir lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadirum mi fuɗɗori ka l'islam on yetti waɗi hoorejo ɗon ha ka jooɗoyi ka ley yo Allah okkoren ko sooden o jaami moƴƴina haajuji ɗi talibaɓe men wonɓe janna nde sonnaɓe e janna men menen mawɓe janna fayi men ɓe yo Allah udditanɓe nafa e barki e teddungal aduna o lahara o yo Allah waɗan en ɓe yeeso feere komin arnoɗo arano ari min huɓɓa layti on si min naafa Allah addani men ñifoɓe layti on si naafa geyngol ngol ɓurta tuyaji ɗi ɓurta waɗede barki Allah ɓeydan en barki ɓeydan en moƴƴere nde min salmini kala taliba ɓen ka woni e sayhu ɓen e imamu ɓen e moƴƴuɓe Allah ɓen e waliyaɓe ɓen Allah mi tori kama folin l'islam e Allah moƴƴin haajuji men ɗi barki Allah ma rabbi sallallahu alayhi wa sallam haray inchallahu musidɓe julɓe tedduɓe kala ka wonɗon daarude men fewno ɗo ni e nder aduna Allah on fof e continent ji ɗin jowi ɗon ko wondunoɗen ɗo hande inchallahu ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo ka julirde meɗen masjidu ibadourahman nde nanguɗen ne fi sodugol ko mawɓe men ɓen mawɓe musidal ɓen alhaji Mouhamadou Sanusi Ba haray on nani appel moɓe lansi on hiɓe tori kala ka julɗo wawi wonde e nder 5 continent ji ɗin fof waɗanayi ɗo hoore muɗum waɗa fii ko tawoya janngo yo eto ngel muɗum tawe fii nokku on no nokku on soodire waawen heɓgol ka rewen Allah no ɓe makiri ɗo ni hinon woodi en heɓay ka juulen heɓen fii lekkol hara no woodi ga kadi fii ko wiyete kon crèche no woodi ga ka watte wadde kafeji e restaurant hara tigi tigi on ɗum ɗo fop en waɗay to ñaameteji meɗen fina tawaji meɗen fotten inchallahu hara mo beeno jooɗi e place um muɗum hara jama on fof hino tora ko waɗu ɗon kon ɓe toranike on Allah yo Allahu on lontin waɗɓe ɓen ɓe torama yo ɓe ɓeydu ɓe waɗari ɓen yo ɓe waɗu kala mo mara kadi ko waɗa o torama yo jokkintin haray du'a haray musidɓe julɓe tedduɓe o nokku wona noddede fimum ɗo sa ettike a wawi wonde sabu ha suudu Allah darike e nder Occident tentini noon ka capital union européen fop capital continent Europe on fo haray baraji ma hino ɓuri darnuɗo juulirde e nder Makkatal Mukarrama fi honɗum ton ko sa juulirde ton na ko ngalɗini amma noon ɗo juulirde haray hino ngalɗini so daari wano e juulirdaji tirkiɓe ɓen e marocain ɓe ɓen joni on tawa hiɓe jogui ka juule hiɓe jogui kaɓe fottata ɓe waɗa réunion ji maɓɓe ɓe waɗa peeraji maɓɓe inde boboji ɓe hiwrodira fatulle ɓe waɗa kadi kafewal sa ha to jini ka yaha yara ɗo hara nayindu ka yaha e kafeje ka tawata hino jilli a waɗay ɗo kadi crèche kadi tawata wawa joni ka ɓiɓɓe meɗen wawete ne'ede waɗen salle de sport ji ka fayɓe men ɓen wawata yaade elto ɗum ɗon on fop haray nokku hino yaajani fi muɗum no wirnoɗen noon himo yehi 1200 métres carré 1200 métres carré ɗum na ko fanɗi noon ka nder capital
haray kadi ka nokku on woni ɗo e hakkunde palais royal on ɗo ko moyende 500 métres ko ka tumbo Bruxelles tigi o woni accès on kadi hino weli fi ɗo noon sen étike en soodi wonani en wonani julɓe ɓen wonani leñol ngol wonani ɓiɓɓe lagine si en wedditike ko marocain ma turque woni ko soodata haray ko wakkilare molanane tawata ha joni ɓen ɗon tigi on ɓe wawari hettugol on tororama li wajihillah kala wawɗo ko wawata wadde inchallahu haray mo torora fi allah kala ka wawi wonde aduna on o waɗira li wajihillah en anda ko hombo e meɗe woni ko sakkitorta no gasa menen ɓe wonɓe yewtugol ɗo hande nde ɗum no gasoya hara men laatike fureji kono pellet luttay ɗo pellet haray ko jiina l'islam woni ko marsata ɗo yo allahu en dandu en ɗo joni en fuɗɗade ɗum ɗo ɗum ronka timmoyde mi toriki allah e weldanike mawɓe meɗen ɓe ɗo elhaj mouhamadou sansi ba yo allah puuɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane ɗen ɗuɗnana en siga meɗen wondude e mawɓe meɗen luttuɓeɓen fof kala kaɓe wawi wonirde e hoore aduna o mawɓe meɗen ɓe kadi jibbinɓe ɓen e nder l'islam ɓe neiri e l'islam fatiɓe yo allah hokkuɓe aljanna luttuɓe e hoore gurdam ɓen en tori allah yo allah ɓoynudu en e maɓɓe ha wawa so tawi luttayi haray ko enen yo sukaɓe yo mawɗo heɗo feere paykum kono yo paykum jaɓu feere mawɗo haray inchallahu en janngo si tawi jon janngo jaɓi ka page meɗen facebook lawol kisal ɗo ka juulirde meɗen masjidi ibadourahman wonde nden e nder laake haray men ilni on kadi kullu amin wa antum bi hayre bonne heureuse année inchallahu à partir de inchallahu janngo en fuɗɗita to darsji meɗen ndin wowɗi ɗin inchallahu wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh min kadi mi waɗi ko firingo ɗo